Choctaw, Carl Isaac, and I'm originally from Pearl River community, Akamitili. And go over Standing Pine moved with a lot. It took 20, 25 years for Gali. Halito sa Hochapo Jarrett Thomas Conehatta Humanities anang mas 15 years pagkaliga so PR him mapit muwalit to mga talahe magno Chiki kara meeting. Katima meeting. Aki at Pearl River Akamiti, Carlton Isaac Sr. at the Sashkido Conehatta Amiti, Anime Thomas Bigatuk. Hankido Edwin Thomas Sashkido Susie Thomas Charlie Hobiga to he make name do Conehatta Humanities binkadula Nana kia is noble Hachiban. Chena Stipachito Estation Poliana. Oh me ay mga ati pa chito wala sila to ko pa kita ha higat asano chiya sigla amano polet nana ho siya kumitinga isya pismitsa na pag ismitsa yu ahne tikla makachit to ko skadini kista no polet sa dugma ko higos igla imana ho nile kanamuna ka nana ikana ligat igla amano nito ikana ligat igla higma tanong to skadini ga chi batiha pa igla amerikana so mitahati ha pat igla sapi da igla heme fu maya pa igli mano pula hido ka anili sumi biga husain liga gus igla hinano ga nano miga kano igla husapi la chek lima chiliga no he higa ko kanu me ke ga igla hima kat pisagi ne higa ko heme fu maya pat nana hus annu watto ga igli kano si tano huwa higa ga pita te papa isi cha ola chidigi de kole pat nanak le mannuwa ki ho sitana huwa yamat alpisa kyo iga muma chum ga igla ola chigat igla imanuwa hina dok nanat pi igla chipa naklo mako isula chicharak igmat nata humi tatipa ola chipat tatipa gini gagmagos is hulito blecharak higa pi istis wasu wacharak yo nata sacred tatipa pa sacred iglati is hulito plehina dok istis wasu hot pisid wasu wadisat charak yo ikis asine hiar go istis wasu wacharak yo higa pinsa ligadante amuna ula chidigi dia liga asano chidigla mano poliga nanak lama chituga ya lituga tigat pihin sale minga agostini chile launga pita ti papat nana mago apila asano chi kani glabino maya ma Carl tarot ido kani ido la chigma igla chigma ndigatok igat ula chiltuga ai ne chi baho Carla digi de ginde hugakos na agostini chi nana la wara agostini chi taha higat mago ano pohuni de bigatuga agostini chi gan muna taha ga in panaklolidak sabay no pulan ho igmano anakil las makale ki ho igla hiyo igla hangla hok madigla agostini chi de cha igla Allah hime puap igli mano pula hido ka anele chume pi just like nana chis ulachi yugmat nana chis ulachi hugma yome pa egleti hon ko pachada kyo igla etin panaglo chada kyo pi respect ta pa ko egleti ma chado kantiga he chapi iglimi si chado kyo huga go yumit etana huwa igmicho kya iglelanne kes pisnagel la pi disrespect ta kyo
Pemasano ci muma kana ho si diglah pi mago fatiha pa muma iglah disrespecta. Ya de ko pi mago iglah manulisan na gagos. Kanyo met istigligi mo no akchang ma di manulisan nagma. Niga go. Anakil las maka hat sila ho bali gagos. Kana sabay no pulig matugma na liya gagos. I panaklulidak ya de na kanu na ka. Bitis tila no puli ho sanna dugo. Dugos. Wala madanong pulili na mawachi bang mahe gagos. Na Carl go imo go fale hanuti. Magash. Mago mga di mastahapa mat anat iba chamfale. Ishi bushu work here. Animal in skin or punka, it's got spirit. It's got spirit. It hilana. Ma tuguli ati aga in bullish no mga go. Kanad imachuk makesh stand may bilin li magos. Hagulaga di machuk ma. Iyi kanal chegi ugla chuk mago. Iyi kaniga yigom ga shmisana. But ugla pila che haglo machuk ma. That's what Mako imuswale anado. Sekali yeme na imuswale kia. Mananote Holite playa mahiga dante hinadok. Icha kana ibita is very disrespectful. Shimishiba. Mas wushu wacha ola mitig mas mite drummer mas mite hande doglikana tahadok. Higa ko uglay yung kupat. Ila dogla hobati di tahadok. Masaya ko gilgikana magna. But family are disrespected. Ilaba shugla practice it ilabit ekanatogos. Ugla hungle banna. Puta chin nang magla chin puta masimanis panaglugma. Hina masime. Magoglilap. Beat man magoglilap. The family magoglilap. Just like power share kuna nang mayimig nanang. There are some songs that you cannot still awake drummers that you get and not still awake because it's their song ilap mako ilap pa rin is panaglog makanin magmamali puta agin it was just nitag magalang ho ay puta Bitimisit yung mahigidok nanit pi Hagluga da chukman le shan de chapi ubachi de gid shegi dok. Kanash wush wa ranta dogma ish hagla dogma in panagla dish pisagma. Chukman le sa walachi ma chukman le. Is ma bchano kigma chapo talano chimapo talano achi una nagma. It's not it's not cute chimachi but not kimagosh. Imi hulong mat kiyo chima chaje mat because la pagin ya but you should respect their request Yama in hulong no ke gini humas in hulita pa atika gat yama ko maga hai de na tigas kana lawa hai te mano podele higma ula chati ha magi lette mano podele Hegat atika tati papat na lam ga istiklam meche pi ceremony nana ho sasak ma pi anything pi hita yakumi ganasa steak ball game pagini Hegat kana hakapela sandaga no kiyo gini hoga ko kaning ma Coach again mas drum mat nana ho lagi kano. Can you make this is like okay himagneta no color iglachig mo yugo me pa in community color hilla igla michibanna chatta in color hado humma iglachig atok humma hiyoga ko igmanoti humma magini gat like kabot sa pat itibi ay tibi hum mismaya mat
Humma did represent the blood of that game yume. Yakome glikanakyo. Here the gus. Kanyumit igligikano na igla panaglok ma nano misigligikano gakano gus. We in team color ki hug migla banakya ho sigla magasi humaya na kanyumit. Hiuga gumatas pisakya. It goes all the way to anything to humana yama. Color nano masisi humago nani mecharokyo. You get anote sulata ti hukma. Iglachi panaklo hagon sulati charok. Pi yapa isi yeta chimunati laje on the shimate gidak. Chimunati lana on the shate gidak. Not P dance group, stickball games, Jakome Pat, Kabutatuli, Jakome Pat, Istiglatano Magos, Igla, Cheap, Igla Chisnas, Examunati, Glachening, but Iglachi Panaglo Hagisulati Charak. He goes, he may 40 but Maya Pat, Yagomega de Glimanua Kiositanhua, he had to go Magana, Igligicano, Algano Hegine. He goes, Anoti Ekanigma. Can you meet Istigimono Humaya, Glaimanopoli Mahanagini Mago? It's like nana ho igla nakpili kana niga gosh igla imanopoli sana in parent na glemanopoli in parent at kanigma istigimo no banna humaya yume igo sigla haglo banna kyo atika no nano santika iga gosh pi igla istigimo no humaya magatale gas pa kumme pa yume go ilano le penna na himakas pi tati bulati kani tano mapitele mano punle and chapan you got me ho idi magache because hemu na tafa moment ili mano pulahigyo you guys yapag lahas me chipa iglichin yako ke atika igla haglog mano tukmana kal mumit haglo chisanna atika higa iglete mano punle ni makka higa saskia ki onde mano pulele ko begas ema nana wisata jidugmat piak chung madisanu licha nana ho chifungkag madisanu na chige ama chidok pe ama chidok laro anet magadok laro kemma inya ko kelero higa ko pi nana kya pitati igla haglo ti banakah ni ha so i panaglo lehena dok magmago asano chi dik pe make sure ta ha kanyo magadagla una chi na chi ba kanyo met hemu igot ko igit ko lipat Pi himun na chafila ti humago drum pa tish Japan ulati dia aspisa kyo antika yumichara kya. Chichonka chako funka ho shishanya dugana dok isulata diga. Nigmat kana simpa nang dumago isiya. Pi pa chukwa di siya chara kyo. Ika ko igla yummi ho usitano ho ahena ha ko tigma kana magaligasyon me asano chi di pimik ta ha ko pimanua nana si amanua to gat anulisan na himakka hugos pe chapanya gek di manopun na di manon lig kana het iya he dokan lit to igla yumiki hos pi tati pa isja pi pa yang ma pi ula chile igla ne yummi chado kyo yamma ya to gos igla anti kyo anti ga yamma igli kana kik manana yugo gos asano chi go igla sa disrespect ka sa la makyonato Nana michila ting madon michiling matig bialepi. Yang mago sama nuwa. Na bini nana shong yu chara kyo. Nana shmicha ting mat pi iya. Igla machi shaliatok. Hidugo yamma magistain le. Higat asano chati ha pagong istain le himu mahanagini kag mago. Higat drum mati ha tatiba ti ha pagong mago. Akigla talo le chara kyo magmago. Higa ko akigla talole higa hakso patiha magagasam me hiya go yumiga isla tale yumi charkyo higmat itiyo stato ba yume hiya go yumiga isla tale chahata charkyo rope mag isitak chatiha magos tusbihi umahina itiatiha nanamiga Iglikana mana mawa kana magos latsat yumigman tanakbet sanayat yumi tosbaji yumi hiya akka talale charo kyo tati patiha higmat anuti is ulati chimata hagmat tati papat isulati ga ching tong sale harago
magmago pi isit ula chili dog ahni cha shoot pi ay chak makani gidi sang ya chi umchadok yo ischi matahag mat on des buhli chadok magini kang isfuhache isfuhache glache yung Work for you, so you let it rest. yeah the You tati don't pa carry it around. yeah Midways, fairway, you don't carry it around. I mean, if you ain't got no choice, if you ain't got no right, it's abuli kani sa abuhlanak to make sure to nanik yo. You go goes. Pi shoot takaraya man no yung micharok yo. As pisak yo yaman. Higmat tanuti. Isula higmat. Iskalis panaglocharak yo. Nana amato ba aci ispanaglocharak yo. Imag yapat magaligas magpalama do na iglaching panaglo magisulati charok alipat. Iglaching panaglo mat iskali ki humago iglaching panaglo hato gos nana hokano chi chima nana gano chimorfo iskali ki humago iglachi morfo hukman pi undis panaglot simula sili amat baje usati charokyo or iglachi panaglang makadam sama to baje sati charokyo iglachi panaglo hado go isolati hina hukmat ome simula sila nagin hidugmat unda to buligma iskali yago me nana ispanaglo charokyo ila pachi panaglo dogados ilapas na ho chima hugma yam makisisi charok iskali ki humago chimpache or nana pinana ho chimichachi igla chimichachi yam mas chimatobbe yam masisi chimatobbe charok yum gago higago akostini chile magmago kanyo migat dance group ati hadagli panang kanam mesati lopachi ha yum mecharok ya kadang me igla ini panaglugma $50 sa magma chimuna chila naglimachi $100 di sa magma chimuna chila yung mechara kya asanochi has disrespecta drum has disrespecta higat as pisa kyu yagumega hiya ko asanochi o sigla magachi o igla istilanya higanyamet higmat igli kanyomegat igla ili huli tobligat ilain na sigli maya tati pulachi ya kung pa igli ni hunlo ya dus makong igla ili mapa che pinna igli kanyo mi igli maya pat pi akchung madulachit akchung madistayat huli tubligat muna ho sistaya hos pi fair hating ma 1 year ma pitulati da pancha pitigla pela as pisakyo in mikyo yammat anti hosaya kyo yammat igla yumigat pancha pancha ko chara kyo yumi glasta chara kyo tati patihat chisnu ya dugos yapagla hamaga chitu chisnu ya dugos ulache kane chishulachi yung ijing mat ulache chisna gos nano mishulachi chifung ka hukmat magmechi sulache netang machi machug mahog madulache ulache chuma digle mulache chito digle mulache mulache chimunak ki hoshana ya hog mato nana chishi sulache machisnak nigat yamagena yamagmago mamakanan talehmat igli magale lamaga hemo egi diskure ale hiapat lamagat like kanigma kani igla itba la chigli maya muma igli ba la chili bano tati bula chatia igla hati ya ko kale yama nigat kanyumet igla itmin that is like paskiti salaha yung igla mitche higa kanyumet paski igla ta pa igla chi okay yamat yapagmago asanochi igla magati charak hitok igla manulitok yapa higat pi Conehatta had his own style, his own beat, standing pine, his own style, his beat. Yamat paski na igla itila witokyo. Ilap igla inshi bana pi red water book chiro muma ga
igla team igla tuli igla himaya pat paski pato ittimala yuga na salaha one speed illa haya cara kyo hatika iglettimala yuga dia ya dugos kanya me glas paske higla je higma kanya me glas salaha higla tiga no he higa gos in style in community hag nane se simulati magacharak ya dugo ya malama ga hanglo le ya magla paske higla je yuga gos yam the community hina in drummer to isibayo lati hagma ji is respected nane se sigla mit hagma isiba ulati charak kila pag isiba lati ji glachi panang la isiba ulati ji dugati ne hagma ya to gos paski imma ga do each community hat igla in si charak ila hitok paski ga nana me salaha ye ko me pa ya to gos yam mangmag igle man hun ile kanum mun nga kanya me digla panaglo igla paski igla higa ko nakiyo atiga higa nana si wala chele pa paski le higle mahwat atiga paski chile kyo yamma very carlet very head car at muna gida cham megat wala tira tali ma paski le hima wa yatok magmago he go practice igla maya ha una letok he madigla ni drum in istiya to not to mushi to ga mexicana istiya to shana itu ga chini na ano style itu gas wa ano ale gini ga santi ga aki ginap ale anaki ni kato aki asik be ni sid to gamno so ulati lima Ikago. Istunal himmat style ga chini na tatipa ma itu ko istunal himmat ula kidulati imachilina umea chida on koche ma ano akochele ma ula higasi manole lettok paskile sama ga chi ataka imachile ma aha ma chita hina agma ula chidigi dia himachilita ula chidigi dia ma himmat speed nana hisuno man paskigat nana humme si smichi hugmat yam michuna cha pi magistan ya imachilita higas isalahat ispaskina higas nana sis ulati lima unale humma go iskanale chinna paski salahama imachilina umehata ila gugat jamma michitok himmat itilawti sistaya ma ibawna chiligano hitok himmat nana sis ulati lima istunale ma himma pi tilawti da ya mumma ana ko sakin sisaile higa kana hina sigla saba ulati mat paski lima huwa kiyo atika compare head at manula hina himaga. I call it the double beat. That's what I call it. It sounds good and it sounds fast, but it's really same speed. Yadu atika anakos iglasak kile. Ika nana si sulasi le mondala chiligma kana glola tate bulasi ina tabay tanong man ilapas iglapaski igma anasak kisan dastaka kana le yo mekanigma yumi distesa hatta ligano he ya to gopi yumi ga go anole pinnadak higat nane ches ulasili pam nane ho igla di tobligado pa stein de dok kiapa pag unalaji ho sistano police liji ho stein le pa yeah, but this is the most important one of the most important things to the Choctaws Choctaw digla Obafokaligash, 1991. Hazardous waste facility. Style abanadak. Style abanana. Tati palachi diglah maya kyo. Hingma asanochit maya ho kachiglah no what diglah upaki chahigido. Himanane si palachi glama pati digla matahli yamma digla manopule tahli yomihmat. Igla itibi banadak hazardous waste yapma. Hemmat. Ya kikinya pat. Igla ili nani ho ula nani chisula chili huli tobliga muna ligat. Hita igla mikchik kya ane lehimaga himakfinaga. Higat. Chatta hazardous waste pa istalarugma.
hazardous waste facility malatuk makyugat munakat. Amuna to bagmanto to sali istala yom hinadok. Hiu got yumi kyo hijikidok over in time 50 years 100 years on atahagma. Man-made stuff kana ho sigbi ati. Little what apolo diati. Na ayan na lifetime ati kyo and forever ati kyo. Hiya to ko igla tibisig lilitan na ho watok ikapin nagat. Higa igla panaglatok asanochi itanowa aspinsag ma asanochi itanowa bagalakyo asanochi in lagat itanowa lawa ho sa igasigla picture ha mo magsyo higa go facility pa ko Mississippi hanuka pa masula bill yugo me kanimman mimma pa go igla hili ci banati tok iglet tibisigli ta ko ma ya nani ci ula sili yappat igla haglatok kanago mago throughout the whole world hemat had that facility hapa iglele mabitok back in 91. That is something for me to be proud of. Huli to blele Jama kana lawa de kana kyo mawa atiga. Higa gosh picture pa magalakyo to me sa tepishi daya Hemeng tano iksoy go ya to nana ci sula cili pa ya peglas pisa saba aya saba hignya higat sa tepishi mat is lahas pisa nga pagong fukayatok funka yama he goes antakyo he goes nitagayo ga saba aya aki dok saya muma aki sa tapi si asa ka ma ayahay mo ko nagaya na nga to gos aki nata sa tapi si dikso sa lapali ka ngayon yatok magaya na ko asanochi igleksyo atiha sa tabi sigini muma higdi mo na chile asanochi atiha muma hiya dagos magkana kas hulito bliga monale asanochi isin hun lajige is hulito blajige iglamachitok hiya do magistayan ni muma atika Nia tugas magagasang me iglet timisit chara kyo achi pa iglet sak machugmana igla imano puni na igla isa chitalik machugmana because family had beat but it's more than a lot to them anakilakya this beat that like I said Japan yapat aya to kupake asanochi asigla mugufa igla happy mugufa family hasigla nana ay magma just like chima food nana chima chin grandparents and nana igla chima you cherish it
Isin hollo isuli toble kana hina digi sokya ikonko pokke shahne magasin ni pat assa nochi as iklama insa hollo insa huli topa higad yappa alipat. I'm proud of it. I'm proud of it that we put a stop to for the hazardous waste to come into Mississippi. And that is something to be proud of. That I'm proud of it so much that ulati ma in Saudi pa gan monale higa iglahat respect cha iglahat sigmet chung mana anele. Ya ko maga istigla ano polit ma yakyo. Atika higa ko istana pulisana na himakka gano higa chap individual chapan yuki manopoli lipat igla lawataha igla haglokyo higa ko istigla no pulahi am istigla pistigla wasuha pikani huma yang mat drama pipa skid buli yumit charkyo ma igla mechi banakyo atika. It's a sacred thing drum panantika nanaga ikinsh igla ilachi igla ilulachi toko paketi hat. Ganna amekti masum me nana yu mi hala jidugat nana uga istana pulis tana gano heduga gosh momi da kanong logi na mahwa cho nana nang mas magasin ni kanya pag magachin na lang magas right then ano tsaka nakpila lang mas mga max laki an kanya. But anyway, these young ones that we're not trying to make you quit playing. We just want you to understand it's a sacred thing. It's like you said, it's a kinsh, and we want you to continue playing, but treat it like it's supposed to be treated, and honor other people's beat. That's the main thing. The heartbeat, that's anybody's. That's Choctaw's heartbeat. So anybody can play that one. That's the one everybody starts off with, and some of them come up with their own again. We're not trying to make these young ones quit. We're not. We just want you to understand that it does. It's real, sacred. It's disrespectful for you to. Not only to that first drummer, but the whole family, the community he's from. Because like I said before, mashmiti oglachi bigadagos. And magano kanomena ogla wadago. Mashmiti mo wadag mako English hayaga. That's like I said, anang mas na kanomena magasan nangin guys. I'm Mexican na himaktang laga na. Guys. I appreciate you. I punch that I punch me michiga. Okay. Tati bula sa ti hukmat stickball game kabutsa tulipan. Asano ti do igla magahmat igla mechi ho igla mapatito. Hunsa team kanemago isimulatik mat hunsa mago inside magisigyachara center isigyachara kyo defense side isigyachara kyo iglati natin nakki yumigano gamat isitin tuli ma tatipa imulachi mat mas tanna mano ihimaya adugo isanglo gini iglati kiya adugo shooter side team simulachi mago imahunsa magisigyata tuwa shooter side alagma isimi paskiche charok ichana ish natuga
is energizer or pick him up on me parce que mula che dis michi ya gomi gat Motivate them. motivate ma ha yomi ti ya isin parce que tsara hiu go agostini che le lamuga wala chi digla lawaya pat center deep inside ya gomi himaya pat na yum chara kya julata ti ma shooter side yam magasigi maya chara gamo gano igla himagano hune le yam magmago mega haini magum pi igla manolle kanyo mega ho sabay no kulig lima tile igla asano chichman ha igla satala we or so minaha dit iskirin ni talang tanong wati ha igla ho sabay no kule igli mahat sila tiget igla nano mega kano o igla tigano higini hugas ngan glata tinga digla kamuta ho anele higo pisnas ilima patazi dago mat imanolit ima pati pinna matiga ni go na kya ditino mula kya tiga Ting ba gidi like a Choctaw in drum beat what everybody plays. Magid like mat entry each quadrant field pitch quadrant. Mat beat that won't change aje anolig ma ila pagidi aje. Another heartbeat mangistain aje. Mat hold on the follow ta omega mat motivation beat ma I show ma palamat siya regular beat. Aha kano mo nang ita pala man eh tatabu chile Okay. It tatabu cha jin me I beat ta. Yung mat oh Karibu alios piso chumua. 3 minutes. Minute and a half. Minute and a half. What? Just let us know. 2 minutes 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes let's go 2 minutes 2 minute warning. 2 minute warning John Okay. Show hey you show okay ga wala ti digide di pagmago kadumi sisto di ting digide dahil wala ti digide ti ante ka namang mago tasahat sa daw iklachi ito go ge ante ka igla itasahat ki ganate wala ti digide siya ti istasaha sigide siya sa daw igmadis digide ti man ati ki magyamat hito china sisto ki matata pi huna isisto digide siya na kadumi mutsinna to china mato patabisa kumiti Igid siya ma pa pugales sulig mas igid lepi gid mo. igide sali igide siya The seventh one una na I started big mo. yung mga medyo igide yan ito mga igide siya ko ting bis igide yan ko Aha. ito mga idis project na Amagaje. ume ako mga ita wala atig pagmago atig record at sada kya ulati atika dahil hindi mo sada kya iyo gago iglahati panagloledak uhisa mechi iglahati matide hagluhatin ng mano iglahi simula sa hina iya to pano ay simula sa ti iyo gas hasta noche as dana ho iglah magache to ka anulit imabot pin na sila product iya dos magkuimit sa ti himaga iyo gagos masong ko pa sa kyo asisi sa kasi pitasi jas mechi sa kyo ha go ula tele gano heje himaga mechi le gano heje iyo gagos has mechin na hatmati hati panaglo lepe Maga sa stikong no. Yapang oglapi sagmat ogla hubatid inshallah wa je mo wa. But hopefully na oglapi haglot hulit bladin chito. Mga jam. iyo kasi mag netay gida pa igla hati panaglo le has mechin na igla hati matile imakpin na kano
ipigda ili huli to blimilona ya the gush hungle pinapis na gini hoy makpis na kana as a family. na the family ni gush makaliga me family hilla stain lekya elderly muma hagluga digla sekman ne igla nayuk pa igla idula sigla haglug man ya the gush mi shale anato pemasanochi iglama pa pemasanochi ma iglama ya no kaya gini ho igla in sauli te pa tale muma ngana ka sin hundulle in hundulle kya holi to blele holi to bliga munale o tale ya hatinya ko kele tilo la cha chi ketega
magong makala dok amuna tumna haga like nana mago tati pati istigla hida mano mago ceremony hatli daga monte ceremony or event yo me go mdasa pi te malayuka igla hida ti hukka kus igla ante ti ho sigla ulati mago ante ti ho sigla ulati da igla tanu matunga hina pi nitak chapil la ho pi chudi cha pi bitulati ja ulati le ane digla kane go na yum cha kyo mago igla ulati to ko ba ki ti ha pe masano chi it's tanu na si pati ha pat igla in a way igla disrespect ya magini ka on the way to our like elderly pe masano chi iglik shoti ha ya gume igla disrespect ka sigla da pa ya igla pinsa kyo higat ya do gus igmanuti asano chi dik pemik ta ha la alga sum magini na istigla imano pulana kan na kyo hikma pi pi drum gla chuma paling mat pi ulati dia gide dalam glati yume hikmat iglachi panaglok kyo ga isolati chara kyo hale pat like I mean yeah chi kanu mi chi mi na in tuli ga nana homme hommago is pi un chokwa de simulati chara kyo iglachi panaglo chara iglachi panag no mo isolati chara hikmat magalga summe tuli na yang ma shooter side of ha hon sa mo go shi get chara center he get istaga gan chara kig mat tibala chatin utba himaya tati bulachi ahong bakyo mapila hige mo pa hige mo pim mapila nak tiga pila hige maya pa na tati bulachi ahong bakyo itibay cha fakyo heartbeat tiklati hoga go heartbeat ahong bakyo pi kanan pi na bulis maya ho ba pi tati pa ula kiyo yung may gato ya tugo hong sa magong sing higa charo ke glati magong higian hinat charo ke glati to kimo ni chamo kung isapila che ching hong sa ma cuz igbi jamano hubage chat mano like you know like in community or like you know tuli glati ho go dispute glahi da to glati ha to go yamakukali mano like ima hong sa magong yumaya iglahi humaya igligbi ahni ha do tuwa do nang ma igla imi paskiche yam makyum chara igat nina ko igla wasu hatara kyo ha diga ni uga go igla magumit digdi ta ha palha habe masha do mo that's another thing that's lost na kanu kanya ha na kanu na ga wa kin manu ya do gos mo go indikana di kanu na ya do atika tatibo lachi igla iling hullo digli maya atika iling hullo gamig dilo na ya tugos la pa do na ke go ugli kanong men na he kini go gos we need for them to help speak with the young ones like we're trying to do. We're not trying to make them quit. It's son and the lashoke. We just want them to know what the meaning is, why it came about, how it came about. Now you guys are supposed to honor it, respect it, and believe in it. Isin yung mahinadok. Isin yung mikyo, pansa mong laspila. Akastalole. Na kana ulachi hasin hong ko pa. Aspisa ke banom mat atikan. Iglas yung machar guys. Na mga pinsale. Na nahigla manul amon no way as I let to get. They got like feather homie, feather hat, you know, cannot magma just no take yo higlachi. For the time being no yeah, just no. Namat highest honor. You got istimat hagmat tigbat tis mugo pati. Tati pa ulachi hindi ko may pat magasing charo. Pi isong ko pat charo kyo. Higat kanyo may digla. Imano pulilipat. Ya, iklah nagwa ka dati kanyo mga. Igla haglok kyo. Anagil las magale hedo iglik sanyo mong mananak kano. Ya do. Igla akos nini chi diglik kan atihat maya magmasig lah magahache. Iyo go
ulati kanumunan maya paglipan naglale he alama jimme iglo hausa bano pule anakela si magat pisali gino heda gini rumag iglo hausa pila uhi mano pule hale higa igla yum bicara kyo ho imate gimachile higa igla smitina gimate himachile higa go sigla nagini masi magale hanti kama higa ko asanoche inki ski dikane mesti glan go banna si ma banna higa to go yamumas kanyo mitla ulati maya yamman higa go yammas islan ko wa ya ko mega ikanak ke hilapi ni mago atika nya to go igla haglo banna atika pi ulati digi detto go sai na chiba matia pi ulati le ahne digla kana hoba higa skio atika nya to go igla kostini chike diguno igla kostini jiga no he ummago higa go pi na chatin na peklati higa pe masano chi con hopisa chatin na yam mafuka no igla 18 respect munaga diglati hu ko barmaya chat kitok igla 18 respect munaga igla 18 panaglo maya tokyo they just had more respect o igla ishay gatto higa himaga igla naka higin ne asano pa igla hiba ne himaga new generation no me pa ain but igla naka higin le asano chi dipimikta ha higa tiga no mi kio kanyo mi digla happy mabika tati pulachit kani gati homaya diga kano hada yago mi ga igla user igla ano police sana hatta leh mago ya dugos igla ikana digla no kulana kan maya igla sabay no pule antika mu digla himig matugmana anele antika niga digla hatinya ko gele igla has kanamu naga digla hasa kostinichit igla has respect digla has mai na himaka pa igla hatinya ko gele chito galante hatinya ko gele mume igla hatikano how much I appreciate y'all antika I guess still want to keep it that way anang mago pima go staya sana higa mumma igla hati bawlati libano igla hasikana summe igla sana chichommegat higa igla hasikana gine muwa kanaga amiti liga nano misistaya lihim igla haspinsa gine hadu gus igla hatinya ko gile hale Ja, okay, let's do this. Your time. mumma kana lano mu kasin chumma nang kanikano Okay.